aya basiya twongere turya indi show noneho abakunzi ba Hola Movies mwigire hafi dutangire iyo bise Slacks nyuma y'akaririmbo ka Okama na Kenny Solo the best best baba sore tureshya rwarungano sorry bakoranyemo badutamo umuzigo babana badutayemo umuzigo Perfect to be beautiful. You are perfect to be beautiful. Wamwumvishe timitimini ariko nguciye urwaho na hey yabitamo umuhungu da uzisaba mujyanye mu rugo mu biki dutangire bise Slacks abantu mukunda Hola Movies mumaze iminsi muvuga ngo kandi ngo nkwa mba mbabona iyi filime ubundi bije guca amazimwe Kaboyi niwe wayinzaniye arambwira ati fata turebe icyo bizakumarira nanjye kambatemo ndebe icyo bizabamarira ati nakabikubwiye ubwira ko nkukunda ariko hehe kunda I realized kutigeze umenya ikindi mu Skia Kenny Solo here we go yo of course you are beautiful so you are still beautiful ukatakata tore wandashe mu kiciro umva umusore ariko mami let me let you know zikindirimbo ari ihagarariye izindi muri East Africa uwamamahirwe ugira uwanjye ati nkakugiro nkabita best ndi kubabona ubuziraherezo nanjye Kaboyi agira best noneho ucyababwira nk'ibintu baba barimo cyakoze aba ba besto bambuza kwikorera akazi nk'ubwo muri mu biki ndagukumbura sinakubona umutuzo naho nkawubura fata unjyana utasiga kuzira oh no iyo mba ubushobozi iyo nza kuba mfite ubushobozi kugukundana n'ibyanjye byose ari kugukundana n'ibyanjye byose dutangira iyo bise Slacks Hola Movie abantu mukunda filime z'ikikango mwicare nanone mutera agatebe kambanze nigishe babana mugani wa Skytu wa Papa Dope Boy ngo mwicare mwige ntuze kumbwira ko kirara nakabikoze cyera izuba mwanyanditse ntuze kumbwira ko timu ntuza na timu ntuza nimba Skyta nk'ibiki cyamugani niririya zuba riba ryamukaranze ntago izuba ryatse Kabo ahubwo abanyabyaha mutangiye gushya gake gake hano byanyu mubitangiriye ku isi wari wumva nta kubushyuhe nakabikubwiye ko njye nkijijwe hano kinzirikana sotimitimini ibalebano yo revorebo Kaboyi rero nawe mwana yica akanyoni banganereka ya publicité yanjye ubundi niyi East African Community ku ndwara zananiranye barakuroza ucuruza uhomba urwaye gute sinezite asima kuvurisha miti urushwima kujya mu n'uzidakama yujuje ubuziranenge muganga Aida kuva muri Tanzania muganga Aida ubundi niwe muntu wenyine wagufasha izo ndwara abandi bose Aida agenda urwaye urushwima ukahava urwaye n'igituntu ufite ibibyimba mu nda barakwibye ucuruza uhomba gute sinezite amakimbirane ntubyara ushaka kongera ubugabo nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro ko bagezaho nkunda rero ubundi aha niho nanjye iyi ndwara nanjye umutwe udakira ugomba kujya ku kuyivuza bagore gute sinezite igicuri imitsi imitezi urushwima kutajya mu mihango kw'abakobwa
n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. kaje ari akabyimba baragashima. Musigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist, cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Aida kuva mu gihugu cy'abaturanyi. Izo ndwara zose fata iyo nimero 078 99 2350 cyangwa 0722 372 10. Ubundi izo nimero baragufasha. Marikia aragufasha wagwani. Cyoshye ntuza nama ntuza. Cyoshye mbwa nama si. Ituirendi ni tears. Doraho nicariya. Tanga nasoza kuzisoma ajye kuririra hanze gusa ibindi tubireke. Nifite akazi ngiye gukora. Yo. Boy na Besto we baba banzonze. Besto ugende mukore subscribe kuri Skill Media. Mwirukanka nk'abagura amasuka tugeze mu gihe cy'ihinga. Gende mwirire show dutangire hakuno. Abantu mu mazi iminsi mwibaraguza ariko ngo genge zirimo imihoro iri kuvuza ubuhuha. Chano ziri kugenda umusubiriza. Nindiragiye hakuze tubafana. Tangire hakuno ni mu murima w'ipamba harimo akana gatoya Cotton aseka bubu nzakwigisha ngeze ryari koko. Tangire hakuno ku buryo bakubwira ngo dodesha iniforume ya Kabusunzu ukadodesha ya Rwamagana. Jaze shaman ababyeyi Canadian Cotton Clothiers hakuno bisa nk'ari ahantu batunganyiriza ipamba nimba muzi ibintu bikorwamo ipamba bagira gutya bakajya gukoramo indodo bakajya gukoramo imyenda. Niyo mpamvu ipamba buriya ari kimwe mu bihinga ugandura rugo harya cyangwa ngenga bukungu. Kaboyi nyongera musaruro ni igihingwa nyongera musaruro cyangwa ibidamu n'ibiki kabo. Mwizi minsi tsigaye mbona ntazi ibintu. Barakwereka hakuno hari umusore waje afata ikarito terekaho ngaho amapantaro iriho logo za S ebyiri. Ibyo bintu ntimubyibagirwa. Nimwibuka ukuntu filime twayitangiye. Reka nce amazimwe mbereke ko bariya abantu ubundi niyo nagenda nkamara nk'imyaka nka senkani ntasobanura. Nagaruka nakora rimwe Nabona intambara zavutse ibintu byakomeye igihugu cyacitse umugongo. Tangire hakuno filime bayise ngo iki Slacks akatugatuye Benovi wa musore wambara ikariso kuri stage. Ibintu muri kunkorera i Kigali murakoze kuza guhera muri CCC. Ejo hazaza heza uhakora uyu munsi. Copy that turi kunyuka zareka mbikurikirane. Hakuno dutangiriye mu iduka ry'imyenda kujya kuva ngo ntuza designer nta numwe nzi ntawe. Today's a very special day. Kwa Montana gatumutwikire nari. Marine item 65% off. Ikintu cyose hano turaza kugabanya 65% hakuno ni mu kaduka k'imyenda bacuruza hakuno. Hari umukobwa winjiye muri filime witonze suko turi kwitangira. Ikintu mbasabye cyonyine ni kimwe mwizi minsi munyirinde ko mwaritse
ubwo burayi iruhande rwanjye nk'isobanura filime koko shamana aha I turned 16. How long have shaka you kuva nageze imyaka 16 nashatse gukora hano umaze igihe kingana iki ukora 1987. kuva muri 87 Landscape is doing is so great. ndakeka ubwana we bimeze Like a neza hero. Have you ever nyiri met? uruganda ni nk'intwari kuri njye mwigeze My mura dreams. mu nzozi zanjye hakuno rebe hakuno Rule number 175. It's Diwali, Craig. Listening to amategeko agenga 175 Craig turi kuri Diwali music's part of my cultural heritage. kandi urabizi ku muziki ari itegeko ari umuco wanjye nyine mba ntegetswe kwambara ekuteri Diversity and kubwo rero nuhora yiyambariye utu ekuteri bari kumutonganya mu kazi I'm sorry, Truthy. Umbabare, Truthy. I'm gonna step out of my cultural zone. sinashakaga nanjye kurenga umuco Onto wanjye yours, but pretty sure Diwali's in November. harya koko Diwali iba mu kwa 12 ya November harya nuko akaba You fool. ibi bintu nkwiriye kubigabanya nkwiriye kugabanya ibi bintu pe nzoga na mikoro ntibihura You are here for the new collection turnaround. harya ujano ngo kubera collection cyashya imyenda tugiye gushyira ku isoko Such an yego important night for us. sha mbega ukuntu iri joro ari ijoro ryadanje kuri It's a twe huge honor for me to be here. nanjye ni iby'agaciro kuba aje gukora hano ni umukobwa aje gukora hakuno Hello. ni shop y'imyenda ariko baranayikorera nk'uko wumva ngo ntuza designer aba afite shop acururizamo imyenda akayidodera iki byose akayidesigninga Oh, you're gonna go back on the floor. You're gonna ask for Hunter. She's gonna explain about the. ntukambwire Got it. Thank you. No. babonye ataduhagije batwoherereza undi And making it better tomorrow. ntuza Marie Charrière Rivance See you out there. tuze kubonana mwana tuze kubonana hakuno amwohereza muri ofisi y'abandi kaje mu kazi kayagaye kashyushye iyi filime arafatika boy niwe uyimpaye kaboy umenya akiza ubwenge I'm looking for Hunter. Could you just? nata ko nari ndi gushaka Hunter ati That's fine. ndaje Hunter mu minota nk'itanu I'm looking for Hunter. ndi gushaka Hunter Excuse me. je umva nkubwira ariko wangejeje kwa Hunter nta mukobwa baby barakwereka hakuno ahantu bashyize amapantaro kare nimba mwayabonye ariho rogo ya S ebyiri hari ipantaro yavuyemo murabibonye ibyo bintu ko ipantaro yivanyemo tuvuye aho ngaho tugaruke kuri skill made hari ninjano yatwitse spandex ahantu hose hariho hose spandex hakuno n'umukobwa ufite aka YouTube channel ari kwamamaza icyangwe kwa kundi wumva aba influencer iki byose hirya no hino do Hey. Craig told me to see you about the clothes. Craig yambwiye ngo nze nkurebe tuvugane ku bijyanye n'imyenda It's a complete mess. Go see Lord. Lord? Lord we the new hire. giye kukohereza umukozi mushyashya batuzaniye hano mfite igihe cyo kubyita kubera ko kuko mbigusabye nyine genda uriya muginga gufashe yewe CCC contractually requires all employees to wear CCC. twese hano muri CCC rero tugira inama abakozi bacu kwambara imyenda ikorwa n'uruganda rwacu rwa CC Some right now. Oh, those aren't from this season. hakuno nta kaginga kigira nka ntuza nka dukomeze nako nanjye kumutwikira kandi they don't deserve my respect reka niba hoshi aya nahoshi We need you back on the floor at 9 p.m. sharp. Harold sharp saa 3 z'ijoro tube tugarutse mu kazi is on his way to address the troops. bagomba kugaruka mu kazi bakakararamo hari umwenda bafite bazaronshinga ejo What Landscape's coming here? kandi Grover araza kuza hano yaninja twabonye itwika kuri YouTube channel ngo ninjoro bafite gushutinga publicité nta kindi kintu na kimwe bagomba gukora yahise aza kugura utwenda yaninja yenye influencer n'umponyonyo yaje hano kugura utwenda yaninja itaza kumunyuza ijisho ni nk'umunsi wa mbere mu kazi wumva nagomba kugenda yatwitse kameme kandi akagura imyenda ikorwa n'uru ruganda rwa CCCC akanayigurira mu ruganda noneho uruganda rwitwa CCC gusa nimba mwibuka filime ukuntu yatangiye twari kumwe mwese si twayitangiranye twabonye ipantaro moving aje hano kuri kontwari kwishyura 175.52. urishyura amadolari 175 do kariya agapira konyine ibihumbi 200 by'amanyarwanda Employee here, so genda umukozi mushyashya hano ariko I get a discount. si mwama discount mukangabanyirizaho ubwiza ukuri Start till 12:01, so we ntabwo uratangira akazi ke karatangira saa 6 n'igice not an employee till tomorrow. rero ntabwo uri umukozi kugeza ejo hano nibwo uzaba urangije umunsi wa mbere nibwo uzaba uri umukozi wa hano
Okay. Okay. I'll get the discount next. Santari ubwo muzangabanyiriza ubutantari bito. Baba gusekera eka jinga baba gusatse. Reba kare agapira k'amadolari 175 ariko. Thank you for shopping. Shiramo ikarita and making it urakoze better kugurira muri CCC. tomorrow. Today. Ejo hazazo hategura uyu munsi. Hakuna cyo umukobwa. Umukozi wa hano agiye kuza gukora hano. Turatangira lockdown mu minota 15. Niba ufite amafaranga yishyura kashi bigishyushye kandi mwakoze gutegura ejo hazaza hanyu uyu munsi. Believe, be love, become. Izera wiyumvemo ikintu uhinduke. Do. Wowe. Sorry hano uri kwibwira. Regional manager this company has ever seen. Yo uzaba manage company yigeze ubona urenza abantu. We're gonna take Q2 into the stratosphere. Hano hari ikirara nimba cyasinze biki bintu shabanywa birabica. Byakire nukuri birabahitana ahubwo aho bukera. Niye muraza kuba mwirebera. Kwereka ahantu za pantaro ziri. Za pantaro zifite logo ya S. Filime bahise nguki. Bahise Slacks. Umukobwa wavuye hakuno araza tora ipantaro. Imwe. Ure filime witonze gake bucece. Nta filime mbi ndabahereza. Umukobwa kaje hano muri dushe kari guhindura. Sinakwizera ko biriya bintu byabaye. Gakobwa gahita kibeta gasubiramo inyuma muri toilette. Ariko afite ipantaro ya S. Mwibuke izi pantaro bazazironshinga ejo. Ntago bari buzironshinga uyu munsi. Kwa kundi uvuga uti umwenda mushyashya waje ku isoko turaza kuwushyira hanze. Robot King? Because I would not hesitate to report you. Kandi uriya mukobwa akora muri uru ruganda. Byo mubyibuka. Backstore with that Moy Caliente Jelby. Shano ni ninja ziri kuganira. Zibanza kuza gutaho igipande. Ni igishahuro. Semwe bako ntago biriya bintu bibabangamira. Nyine twiganirire tu. Hari uwafunze ipantaro. Iriho logo ya S. Isanira mukata. Ejo tuzazishyura kuri makeya wani zipantaro. We're gonna be late. Hey! Abantu mubibonye iriya pantaro ziya ndoto za S ziriho. Imaze kumukata zihindura ibara zimu muhondo waka. Ibyo bintu murabibonye barakwereka hakuno kaga stagiaire kari mu gahindura imyenda. Kajano. Sawa mwese muri hano. And let's not forget. Aje mu nama hakuno bafate briefings. Iri joro bagiye gushutinga publicité. Warm CCC welcome. Ndashaka kubahereza ikaze mwese muri CCC. Ni filime witonze. You are an integral atom in the CCC galaxy. Hakuno ari kwitoza speech agiye ko babwiye imbere yabo byamucanze. Ni filime witonze. Hakuno cyega cyebucece. Hakuno umwe wambaye ipantaro. Yeah, Flo's come to visit. Aunt Froz aza kudusura. Iriya beach zabije kare. Uwambaye ipantaro ya pantaro imwe muri za pantaro. Vuye mu bantu hano aca hano. Manager mubona yambaye ipantaro kandi ntibarazironshinga yakoze kosa acaho. Urebe. Craig Jame. Come in, Jame. Craig. Jame to Craig. Jame Craig. Jame, where? Ndakeka wambaye. Where are you going? Ugiye mwana. Ipantaro yambaye batarazironshinga bari kuzazironshinga. Kiretse nimba ushaka ko mbikorera hasi kuri floor. Nawundi nari ngiye kwirwana. We iyo micanyo y'abagore uzayandikishe tunayubahe tubimenye ko uzajya udusiga mu nama ukajya kuyigihugu mugisha. Turi hano muri presentation noneho. What's that? I can't hear. Wiki nago nkumvana nk'abanyahakarindi n'akajagari sinkumva. Nje nago ndi kukumva Craig ntangiye kutakumva ipantaro iramukanda. Hey! Urabizi ko mapantaro ejo aribwo twari kuzayarunci. Usiko twese wadusubiza mu bibazo uramutse uzanye iyo pantaro genda ivanemo. Jame ntuyigarure. Hey! Ukobwa zano mu bwiherero. Ure filime witonze. Hola! Nzajya mbatamo nubundi namaze kubona ntanzu nteganye Kigali. Dore utuntu twanditse hariya do theft heart all of us. Abajura twese baratubangamira ubundi. Twanditse mu gatoilette hakuno aba bari kwishimira umwenda bazaronshinga ejo iri joro bashutinga publicité y'uwo mwenda n'iki byose. Umuryango wanjye wose wa CCC mwese ndabaramukije hakuno mu gashop. Be
to be. Be to be. dukeneye kuba turi dore boss nyiri uruganda tu dukeneye kwizera tugakunda tugahinduka. Believe, belove, become. Niyo siroga bagenderaho nka kunumva ngo muri Simba Entertainment nta genge yanjye isigara inyuma. Uyaje hano. And you, all you very special people. Mwebwe rero mwese muri abantu badasanzwe. Uwambaye ipantaro yaje hano muri toilette. Ipantaro iramukanda. Kuyifungura biranga. Ipantaro kuyifungura biranga. I'm very keen to get their eyes on it. Sinjye uzabona abantu bari kubona ipantaro ejo tuzaronshinga. Niyo mpamvu nakomeje kubihisha kugeza uyu munsi. Twaye abadozi ba mbere akazi. The best stitching specialist kanzira mukanda. Ipantaro iramukanda. Kaboya ajya ncaho yambaye ishanga. Ipantaro ikanda umukobwa. Ipantaro iramukanda babari mu nama bari guhana ama prefix. Ipantaro ni ipantaro automatically izagenda yadapta n'umubiri wawe. Nimba yambaye wambara size 36 waro yambaye 40 kanga ihita igaruka ije kuri size ya 36. Nimba ari ntoya kuri wowe ihita ikomeza noneho ikweduke ingane nuko ungana. Hakuno Gender inclusive. Hakuno to. Hey! Kombi ipantaro bari kuvuga umukobwa yambaye imukandamara iramubana. Dari ipantaro ngira mucamo kabiri. One shape for all. Ipantaro izagukwira twese. Kombi ipantaro bari kuvuga bashaka kuronca gato. Uwayambaye to imucamo kabiri Nyagasani. Hey! Ipantaro yamupasuyemo kabiri Nyagasani muri douche hakuno. CCC presents Nyagasani. Made from an exclusive cotton strand found bakoze akadocumentary ipantaro ikoze mu mapamba adasanzwe only on the rich plains of the Indian Sea. Kandi ayo mapamba na handava usibye mu gishanga cyo mu Buhinde bavuga ukuntu bayatera. Fabric is thermal. GMO free nta bintu by'amafumbire dushyira muri iryo pamba kugira ngo ryere. Ni ikintu mbese ipantaro irihariye nta produit chimique nyinshi zirimo. Icyo gitumire done in accord with our ethically sourced, fair trade, organic and economically sanctioned partners. Twebwe tugiye kugura ipamba fair trade tugurana nabo ku mafaranga ku giciro gifatika. Making a better tomorrow. Reka dutegure ejo hazaza today. Uyu munsi niyo siroga yabo bakora ka documentary ku ipantaro bagiye kuronshinga icyo batazi hari umuntu wapfuye. Hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri iriya pantaro. Nimba ariyo mpamvu abakobwa b'i Kigali batakikoza amapantaro. Aya njye ntabyo nzi. Mvuga ibyo ndeba. Boy wowe uvuga ngo ntibakikoza n'amaki. Suvetema. Exclusive sneak preview of the new collection. So be sure to give her a warm CCC welcome. Ejo muzamenye neza ko abantu bose mubahaye ikaze hakuno. I'm counting on you to have the most awesome CCC Monday Madness. Ejo niteguye ko mwese muzamfasha tukagira CCC Monday Madness. Azaba ari uwa mbere w'ubusazi. Kumbe mwibuke muri dusha hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri. Uko yakamukasemo kabiri ipantaro yaraje itorosha amaraso neza fresh yitonze irayonka irayarigata neza cyane asigara hererana. Mr. Anglove, nashakaga kukubwira ngendo narenze umunsi wanjye wa mbere mu kazi k'agakobwa byiza kubyumvuyemo. Nizere ko nawe uzisanga mu muryango wacu kamaramo igihe kinini. Ni bosi tu kaba kamwadimayelinga bya danje. Well, it's amazing. Amazing news. So excitingly amazing. Exciting. Pete and Jules coming here is the most important PR move anyone could ever orchestrate. Super Shaper's release rests completely on her. But the store's gonna be in lockdown. Kageze ku nyota. For 5 minutes later. Noneho ubu nasobanura basi nari. Do her fashion hall. An hour live? Of course not. This is a Isaha yose rero avugiyeko. down. Niyo mpamvu bagiye gushyiramo total lockdown bakadufungiramo hano ntihagire umuntu usohoka Online as of 8 a.m. kugera ejo mu gitondo saa 2. So, you better get your cherubs moving. Okay, everyone. Mwese muzi na wazano. Thanks. Byiza cyane. Mark Speed. Human resource HR harya. Bantu mukorera ibigo bibamo ba HR na ba DG na ba CEO mwambwiye ko ziriya terime ntazizi.
Ndi HR w'igiti cyanjye nkaba human resource siwe HR arya nkaba CEO nkaba owner urumva nkaba nanjye nkaba na employee nkaba na employer byose kimwe byose akazi kose ni nanjye manager ase managing ibiki ko nta mafaranga abamo c'est moi dirigeant Let you down, sir. Nyakuba ntago ndibuze kugutererana. You can count on me, sir. Jewe unyizere Nyakuba, you will count on me, sir. Don't let you down. Ntago ndibuze kugutererana boss. Ni manager hano. Nimba ari manager nimba ari iki. Kwereka hakuno batangiye gufunga inzu. Hari lockdown hari umustar ugiye kuza gushutingira hano. Oh my god. Mana yanjye. I am totally batty for this. Wa mustari kazi. Full top. Skiri Medias. Oh my god. Ako mwakoze subscribe kuri yo channel ndi kubabwira yitwa Skill Media cyangwa muraho muri kugora rubanda gusa. See you tonight at the CC. Gende mukandeho no kukazogera nzabere kutuntu dukora mwizi minsi. Gemma, come in, Gemma. Ndaje. 25's in the yellow ecosystem. Waje uvuga ibyo ashaka amakarito 25. Hunter. Craig to Hunter. Hunter to Craig. Yego ndakumva. Gemma's 20. I don't know. I'm not her keeper. 20 ni ikisimbizi. Beekeeper? Nta nubwo ndi keeper. Beekeepers nk'umuvumvu ujya kwiyama. Ariko ni igisore kiba kiri kumutesha umutwe mu kazi n'umukobwa uri hano. Bisa nkaho bafite position yenda kungana ari kumwe ni store manager. Undi ni Taylor. Harya babita ba Taylor. Fine. Sawa reka nje kumugushakira untumye. Ndagutumye wa mukobwa. Twabonye ipantaro ni gakare. Hey! Sasa barakwereka ya pantaro uko yakaniza umuntu yanditseho inyugu muri za S ebyiri hari akarongo kamwe kagiyemo amaraso murakabonye. Gemma Robot King's got ants in his pants. You know what that means? Robot King arashaka iyo pantaro uzi icyo bisobanuye. Ntawe uri kubona wapi ntawe ndi kubona. Back out here stacked. We're falling behind. 10-4. Yari hano kureba hano ahabona ipantaro. Iyi pantaro yamaze kwica umukobwa iraza yimanika ahangaha. Ure filime witonze. Hey! Ure filime witonze. Iyi pantaro bayikora izo S zose iryo bara ry'umutuku nta ryari ririmo. Muri kuribona nta ryari ririmo. Hey! Kobwa yarebye hano areba muri yarugo tayari. Ure filime witonze afata ipantaro ko yagafashe ipantaro umukobwa urebe ure filime witonze kize gutya ashyiramo ipantaro. Iyi pantaro yishe umuntu twitubireba. Ipantaro yanga kujyamo imufata mu kirenge. Hey! Ipantaro ifite ukuntu iri kumanipira umuntu. Uyu mukobwa do ipantaro irabyanga yanga kujyamo imufata ikirenge arayihatiriza. Hey! Ipantaro ijyamo. Ure filime witonze uko yakambaye ipantaro iramubana ipantaro iramufata. Hey! Ipantaro itangira kumukoresha itangira kumubyinisha ipantaro itangira kumutwara mu buryo bwayo iramucanga umukobwa. Shawe ipantaro kumbe hakunari twatuntu bamanika imyenda yakubise mu mutwe tayari kiremve kiramanuka. Hey! Nuwa kangahe si wa kabiri. Dukomeze filime. Aba bari kurara bapanga ibintu byose bagiye gukora agashuti. Umustar kaza agiye kuza gushutinga aga publicité. Hako numva ngo mugiye kugira gute
I love Bollywood music. Njye nkunda imiziki ya Bollywood, ni umukobwa mushya mu My kazi. favorite songs, Hamara India. Njye indirimbo nkunda ni za Hamara mu Buhinde. Hey, ni umugore w'umuhinde kazi ukora hano. What? Iki? I was just saying that I really. Nyine nari ndi kuvuga ngo Yeah. nkunda indirimbo zo mu Buhinde za Hamara. Hey. Uturuka he? So, Uturuka muri Greenville. Green Day? what's Green Day? Ukunda se Green Day, umunsi w'ibyatsi bibisi. 90s. Nimba uvuka muri quartier yitwa Green, wakabaye ukunda n'uwo munsi w'icyatsi nyine. Well, no, I don't. Oya ntago ngukunda. Because Kubera iki? it sounds like you're implying that just because my parents are from India, Cyangwa kubera ko wambonye ukabona ababyeyi banjye basa nkaho baturuka mu Buhinde. Bollywood music. Wese wumva ko nkunda indirimbo zo mu Buhinde n'ubu. Ujya? Ujya? Umukobwa nibwo uwo munsi wa mbere yaje mu kazi ari gushaka. Just, Gira inshuti ku bantu bose mu kazi, mwe mufitanye umwuka mwiza, mumeranye neza, ibintu ari amahoro. Babyita kwipanga akazi. Urebe kombe barakwereka hakuno ipantaro irimo gukubura Eyes on amaraso. Hunter, she's not in her ecosystem. I sure don't, Craig. Hanta nayo mboneka atari muri ya ecosystem yiwe. And if I asked you to locate her, that would put Hari you... ikibazo mubwiye ngo ujye kumunshakira. If I leave my ecosystem, there's no telling what would happen. Ariko nanjye ndamutse mvuye ahantu nkorera, mwana genda umunshakire. Ni store manager bari kubwira abandi ari munsi bamuri munsi nyine ngo bamushakire undi mukozi wabuze, abari muri company muri shop ari mazereramo n'iki byose. Do kureba hano yabonye uriye abantu mukeneye gukoresha amateleviziyo rero, amateleviziyo, amamashini, amaradiyo, amafrigo, amaprinter, telefone z'ubwoko bwose. Sort of like communism, but not really. Cyangwa ushaka PS zazo muhamagare Boaz kuri 0783 I need you to locate them. cyangwa hariya Nyabugogo nimba ari na TV waburiye screen yayo. Hari ukuntu muba mufite ama screen yabuze ushaka kuyodalinga, si ngombwa ngo yodalinge, wegenda hariya Kimisagara Nationali cyangwa uhamagare Boaz kuri 0783 Gemma and Hunter, my two top girls. Gem and Hunter. Right. genda ucakire Jamie na Hunter, ni abakozi banjye babiri. Anywhere, everywhere. Ubashakira ahantu hose hashoboka. Confident that you can do this for me. Basi wumve ko ibi bintu ngusabye ngo binkorere. Sanari. Ready then, okay? Suri kunyumva rata? Ndakumva. Ni boss akana ni gashyashya mu kazi, urumva nago kabyanga. Kumva abana agiye gushaka twe twabibonye ibyababayeho. Hey! Ipantaro wa mbere yagize gute? Yamusatuye. Ipantaro irangije igira gutya, iza mu ikarito, irizinga neza fresh, pfundikira n'ikarito, yisubiza mu ikarito. Urebe! Hey! Nababwira ngo uburozi burakora ngo nkwe. Bamubona kaboye bataramurozi. Bamutanzemo igitambo. Barajya hehe se sha? Chano. Ase bari abahungu kuki cyaze. Sasa umukobwa batumye ngaje kureba abana ageze hano. Muri cuisine nimba ari muri cuisine nimba ari muri toilette hakuno. Hey! Bunye imisatsi y'umuntu kandi tayari. Reba hano umuntu ipantaro yamubitse nyagasani. Hani ipantaro yamubitse. Kize gutya. The yellow should have been folded 30 minutes ago. Are you the Iyo rabbit? mipira ni mwakabaye mwayipanze mu minota 30 ishize. The turtle. Bundi urakanyamasyo urukwavu. The turtle. Genda akanyamasyo nka ninja tato. Turtle. Toruti ninja. Libby. What is it? Iki? Yagarutse hano abonye umupfu wa mbere tayari. Aramwibona. Hunter. Ndamubonye wa mukobwa runtumye. To! Yaje kumumwereka hano. Ipantaro yishumu. Dore ukuntu yamukataguyemo ibice. Nyagasani. This is horrible. Mana yanjye biteye ubwoba. Really horrible. Biteye ubwoba pe. Battling serious body issues, but it's just so sad that she couldn't reach out for help. So tragic. Ibintu biteye ubwoba. None.
Should we call the police? duhamagare polisi wapi We're in lockdown. turi muri lockdown iyi nzu yose twayifunze Internet, no nothing. bivuze ngo nta telefone nta ki byose ibintu byose birafunze hatagira n'umuntu umena ibanga agahamagara hanze cyangwa iki birabanye babijamiye On the shelves. That's the way the CCC's always done it, and we're not going to deviate at this crucial juncture. nuko twahoze dukora kuva na kera iyo byageraga ahantu nk'aha We have to do something. ariko dufite kugira ikintu dukora It'll just be panic. nitugira umuntu tubibwire rero abantu barapanika Besides, we're on lockdown. kirenze ibyo turi muri lockdown iyi nzira afunze nta connection nta kintu kinjira nta There's gisohoka really nothing we can do until 8 nta a.m. kintu na kimwe twakora kuzageza ejo saa mbiri za mu Killer out there. wasanga se hano hari umwicanyi we nta mwicanyi uhari Consider Gemma a killer keretse nimba wumva jama ari we mwicanyi of herself. yiyishe tu Killer? Out there? ufite ubwoba bw'uko haba hari umwicanyi yego njye I'm ndamufite afraid. ukunda kugira ubwoba se No? ujya Anyone else to be afraid too? That's not none really se ushaka ko abandi bagira ubwoba kandi wowe utabugira bereke ko ushoboye wantu sawa ntari I know it's your first day and you're eager ndabizi ni umunsi wa mbere wawe mu kazi to do things by the book, but ndabizi ubwo urashaka gukora ibintu byose ugendeye ku mategeko I don't think you understand the impact this can have. ariko ntabwo nzi nimba uri kumva ingaruka byagira Turned around on abantu baramutse bamenye ko ibintu byagenze gutya and if Monday Madness byarangira ikirori cyacu cya mande madness gipfuye cyo kuronshinga fails, ipantaro and if the new collection fails, kandi imyenda yacu iramutse the ifayirinze CCC fails. umenye ko na kampani yaba ifayirinze iyi kampani ya CCC uranyumva That's not what you want, ni ibyo ushaka se is it? nibyo ushaka oya ntabwo ari byo nshaka sawa rero umusore ari gusaba umukobwa basibanganya ibimenyetso hey! kandi twabibonye nta kindi cyabaye umukobwa yaramufashije baterura ibice bya wa mubiri baraza bashyiramo hano baraje bashyiramo hano ikintu hano cy'igipuberi basunika bajyana mu myanda induba You did a great job, by the way. wari uri gukora akazi neza hagati aho You know we had to do that, right? urabizi ko ibi twagombaga kubikora sibyo sinzi impamvu uyu mumaneja adashaka ko amakuru ajya hanze And Jules sinzi will arrive at midnight. I will take care of this. sezeranyije sebuja ko ibintu bigomba gukunda ejo atamutenguha none atangiye gusibanganya ibimenyetso y'abantu atanishe noneho The trooper back. bwira akantu But I'm going to waive the first month of your mandatory employee purchase plan. How's that sound? ukwezi kwawe kwa mbere kose igiye kukukorohereza bizagende neza ndumva ari sawa akoze koze icyo abantu bari gupfa bagasibanganya ibimenyetso amaraso si amazi rero hano nitwe twita kuri kampani yacu ya CCC sibyo subizamo akaboko neza yazanye umurambo w'umuntu awuzana mu myanda muri puberi ngwino tugende ngwino duceho bakomeza imbere bisubirira mu byabo basubire mu kazi gusa umukobwa arabibonye nubwo tuvuye aho twigarukire hakuno do hey! muri ya puberi imwe tugaruke no muri shopu kantu ku kandi umuntu ashaka utuntu twose mugende mutuzirikana umukobwa yagarutse hano arabanza areba mu bantu bose bakorana ninde muntu waba ari umwicanyira ninde muntu waba ari umwicanyi hano bari gupanga imyenda ejo ni akazi hari umugore ugiye kuza gukorera shooting hano we uri kudushakamo igipimo muko niko hey umukobwa biramucanga ariko abaginga bose hari uwazanye imyenda azanye imyenda hano azanye ipantaro azanye ikarita irimo ya pantaro cunga abantu ku maso ipantaro yazanye uturongo izi S iri ibara ry'umutuku nta ryari ririmo yagasanye bivuze ngo iyi pantaro simaze kwica abantu babiri uko yishe umuntu hiyongeraho ibara ry'umutuku simbizi Craig sawa ndakumva sawa sanare dore ipantaro do ipantaro ariko imeze nk'aho iri kumushika yayipakiye mu ikarito iyi pantaro ndayitsindira iyi pantaro ndayitsindira ahita ayitsindira neza ari pose udacaho iyi filime witonze ukuntu abantu bakora mu ruganda baba bafite verisiyo zitarasohoka ku kintu runaka jondi ni mumbona ngenda muri Land Rover Defender 130 outbound uzasakuza
I'm gonna save your ass this time, but quick to Lord, what's your Changa Cadillac muzi nkora iki? Craig, I'm in the stock room. Gende muri stock room. Looking for Hunter. Ndi gushaka Hunter, kumbe yajyanye ipantaro. Sa byihorere ndashaka kugaruka ukaza mu kazi. Okay. Kuri kamera. Uri filime witonze. Ipantaro ubwo zarangije guhinduka tayari. Cyawe, kora gutya. Hey. Rebye kuri kamera. Kuri kamera batanamubona. Ushaka abantu bakwesitarira ama CCTV. Amagara Boaz. Kuri 0783 2016 Lord! Televiziyo yawe bayifite ikibazo cyangwa se imashini, radio, frigo, printer, hari ukuntu nka phone yawe yarapfuye ikirahure cyangwa TV bakakubwira ngo iki kirahure keretse kugitangira komande uhamagara Boaz. Ko we yigirayo. Yajano. Cyawe! Panaro ya muci urutoki do. Rebe. Fungu imashini. Urutoki raruca. Karabaye. Hey! Tokera ruciye. Dari panaro vayo hano. Ipanaro. Fata gutya. Kabakira gaca. Uci kiganza. Karabaye. Ipanaro iri hano. Nimbiri mimizi bari biki. Fata kandi kaganza. Poko. Gacaho. Yagasani. Dore gira namumeneka ifite n'amenyo we. Murabibonye? Ifite n'amenyo. Cyawe. Ciya kandi kaganza. Hey! Turamenyo do. Nyagasani. Byaramucanze. Bagije. Zamuka ryo. Fata ingwato imashini kegeti ingwato neza yitonze. Tayari. Tuganze yasizeho yakegese ingoto. Mana y'isi n'ijuru. Dore ipantaro ibyiri gukora. Yari yavuye kuri kamera byibura nta n'umuntu ubibonye. Ure filime witonze. Mwibuke. Ipantaro irangije muri ya AC hajyamo akarongo ka gatatiza kunywa amaraso hano. Iyi pantaro irakwica igahita inywa n'amaraso. Rode we. Rode wa mukinga we. Do. Yasaze yabaye nka kaboyi yamaze gushyira muri mwabiri. Ahita atangira gusinda nk'abacengezi. Chama. Lord, what's your 20? I told you to get back on the floor. We have a situation here. Lord! Rode wa mukinga. Nyajano. Hamagara Rode aramubura. Rode tubonye ibibaye. Kumbe twigarukire hano. Ubwo yaramukurikiye gake bucece ariko. Manageri. Manager ari kujya. Aramukurikiye. Yaje amagana Rode twabonye ibyamubayeho. Ni kakagabo kagashinwa kari kambaye uturinete. Gerano. Yaje kuri iki cyombo yumva ukivugira. Yumva kiri mu ikarito. Manager. Turi mu masaha y'ijoro. Lockdown ntago iratangira ariko harabura gatoya gitangire. Kuri hano byari kanze to. Ipantaro yamwishe imukataguramo ibice neza cyane. Irangije irazi mushyira mu ikarito. Uja. No, you were the best goddamn major manager this place has. It's you, Peter B. Ubwo yavuye arebe. Mwana yusi wa musore. Oya hiriya ntago ari wiriya ni maneke ni bya bibumbano bambika imyenda bagiye kuyigurisha. People get a little crazy around Monday Madness. Iyi Monday Madness yasashije abantu ejo bazalonshinga ipantaro nshyashya. Icyo batazi ipantaro bashaka kuronshinga. Se bite byawe nikiye kibazo muko. Nyina barangira iduka ricuruza imyenda. Mwiyi minsi muzamenye ko ushobora kugura imyenda ahantu utazi ugasanga bikobereye nka gutya. Tuhamagara polisi. Oya. Highly advise against that course of action. Ibyo bintu binyuranye n'amategeko dukorera hano mu kazi. You know, maybe you're right. Uzi n'ikindi. Bibi yarya niko bakwiza. I tell you what. Ibi tugira icyo tubikora. I will call Harold. Reka nkubwire mpamagare Harold the boss. On the best course of action. Okay? Kubw'inyungu z'ipantaro ejo tuzashyira hanze cyamunara cy'imyenda kizaba. Great. Cyiza cyane uyu mugabo akunda akazi koko. Ngwino hano.
nyagasani poko kubisa ikintu mu mutwe utaza kujyana n'utugambo muko utaza no kujyana utugambo iyi filime witonze lockdown deactivated bafunguye gutya hari uwinjiye wa mukobwa uje gushutinga publicity yahise yinjira ni Slay Queen skill media do ni Slay Queen kaje gushutinga advert nicyo katazi kaje gushutingiramo advert cyase publicity harimo ibibazo byinshi. My God. Mwana yanjye. I'm like totally excited. I could just die. Bega ukuntu nayagaye nje ndumva nanapfa mpfuye ntari bikaje kayagaye hakuno. Gaturagurika nk'injugu. Phones down. Phones down. Telefone zanyu hasi ntabwo byemewe. Everything better be ready or Harold will roast. Ibintu byose bitunganye cyangwa se Harold the boss azagukwema ingoto wamugiga. So what's the game plan? Ahubwo turabigenza go with the floor and take her through the genes ecosystem. Ndakeka tujye kubanza tujye gufata ziriya genes zo muri ecosystem. We, Vayon. As with that Craig. Me? Bari mu kumbaza kurabwa. Njyewe kweri bakwiriye kumumbaza. Uri aho wasamye ari we bagomba kubikubaza. Absolutely 100%. Ijana ku ijana ndakumva neza cyane. To have you on board with us, Barb. So glad. Oh my God. Are those the super shapers? Yes, they certainly are. Mana yanjye ni ya pantaro. My whole entire life. Iyi pantaro nari nyitegereje ubuzima bwanjye bwose. Natwe twari tugiye. You're the woman of the hour. Si we mugore w'iyisase shwa tugiye gushuti. Thinking. Give us your vision. Tubwire uko iyi pantaro uri kuyibona. Tubwire turebe ni Slay Queen. Love everything but these. Jena akunze ibintu byose ari kipantaro. These I want. Niyo nshaka muyizanire. Absolutely. Iyi pantaro wayimuzanira cyane nayimuzanira. Wambara kanga nambara zero. I certainly do. Uri kubyumva ndi kubyumva kabisa. I have to go get those myself. Reka nje no kuyizanira ku giti cyanjye mabuja. Kindi yizane nyine. Ntabwo ubona ko mustari kazi yageze hano ariko nawe ntukagorane. We're going live in 10 minutes. Turajya live mu minota 10. Agiye kujya live kuri YouTube abanza batwikire. Byose nkakuja kumbuka vuga ngo umuntu tumutwikire iki. Kuri wa kabiri tujya duhurira Kicukira Antonove. Kuri wa kabiri uzi umuzigo ngiye kubatamo. Injira n'ubundi mu minsi iri imbere nzabishyira ko. Reka nze ndabashyiramo trailer mu kanya ninjya gusoza movie. Y'umuzigo ku wa kabiri turi burebe. Kumeranye neza. Yego. How about you and your crew some awesome CCC promo gear? Ariko we na crew yawe mwaretse tukaba promotion kuri ino ku myenda yose dukora hano ya CCC. Ultra exclusive. Promotion tukabanyiriza mwebwe tukabagabanyiriza cyane. Byaba ari sawa. Byaba ari sawa. Hakuno do. Kwereka. Pantaro. Kiza gutya pantaro yikura ku mugozi. Kuri clip ifashe kivanaho. Yaje no gushaka ipantaro bamutumye. Ciao. Baba kinga bose yatumye nta numwe yagarutse. Kumbe hakuno ipantaro bazimanitse nizo bagiye gushutingiraho. My mojo. Cyenanje kuyaga. My mojo. So let's just shoot this thing. Ipantaro zihagaze imbere. Uri kuzibona? Ewan. Ready. Muriteguye Slay Queen. Hakuno yavuye kuzana ipantaro icyatazi abatangira akazi bana gatangiye ahubwo. Yemwe basore muri aho to the CCC's brand spanking. Murakaza neza muri CCC brand spanking hakuno. Iduka ricuruza imyenda. You ever been painting jewels and to lose those 5 extra pounds? It's just like not possible to cut back. Ubu Slay Queen babuvuga amafuti nta kintu kizima bo buvuga. Nikki D's. Wajano. Ayi Rwanda ayishi nkindi. These are totally for you. The super shapers. Ispana za super shapers. Ziriya S ebyiri nicyo zihagarariye. Super shapers. Odd of the century without them. I'm buying an entire box. Genda guri karito yose. They're fair trade. Bari kwigurisha make. And 120. Kandi no. Ipana ritangira kuzamuka. Imufata gutya. Cyawe! Panaro! Munigani pro hakuna babari gushutinga babireba. Panaro! Kubanya ingotira mwica. Bose bareba. Karabaye. Hey! Super shapers.
irangije ipantaro irahaguruka. Ipantaro irahaguruka do. Rukarara ahangaha bose babireba. Mwese muriteguye? Bisa nkaho ibintu byose bavugaga ipantaro yabaga ibumva do. Belong, believe and become. Uko byagenze abo yahitanye bose bakakwereka wari umunsi umwe. Cyewe dore ipantaro. Ipantaro yabazengurutsemo ibakoramo akazi shawo. Ipantaro ko mbona se hari umuntu nshaka kuyihamo gift. Wanyimi amahoro. Umuntu wanyimye amahoro yumvaga yambanaho. Umuntu kwima yakwica. For sure, umuntu kwima yakwica. Yageze hano kujya hano ni ipantaro do. Yavuye kuzana ipantaro yasanze izo basize hano muri showroom do. Ipantaro iri kunywa amaraso ya Gasani. Areba abo yasize hano bose ipantaro yabakozemo akazi do. Ipantaro inywa amaraso. Uyu rugi gake gake bucece mu gace. Nawe ari wowe. Ahita cyo yirukanga igitaraganya ipantaro iramwumva ariko nta kintu numvishije. We sent you last month. And what are you doing here? You're supposed to be gukora ikintu ni wakaba uri kuri floor hasi. Ntago. Speak up. Vuga ariko ibyo uvuga. Ipantaro. Ipantaro hari ukuntu ubundi uba waburi inkuru uri busoba ukabura ikintu usobanura nyine. Talent Pate needs these, not me. Uri kuvuga se ziriya pantaro ntago ari cyazikoze gendo bibwire. Fashe. Ipantaro jugunya hanze. Iyi brand y'ipantaro. Buretse. Kureba hano kuri kamera do. Ipantaro. Do you actually think you have a shot at being regional manager? Ese koko utambeshye ushaka kuba regional manager wa hano? Dream on. Komeza urote nakubwira iki? You're nothing but a pathetic little store manager. We ntacyo uri usibye kuba ikigo kimanaginga kuri stock ntacyo. But you'll always be. Icyo ni nacyo zawururikiye umukobwa bisa ngo bafitanye beef bari gushwanira umwanya mu kazi. Musore we yifite ibibazo bye. Hano twasoje. Bize nicyo musubiza. Yes. Twasoje. Yes indeed. Cyane pe. Twasoje. Send a boy in to do a woman's job. Kohereza umugabo kujya gukora akazi k'abagore ariko nkaye waje hano ute. Namunereye babyita kuma. Sorry. Yaramukatiye. Kaboy ni ujye umbwirizo sirenge. Sohoka ryo aterura ipantaro. Atazi uko yahageze, atahazanye. Cyagwe! Ko yakajyanye ipantaro, ko yakaziteruye. Umva urusaku. Dore amaraso mu nkweto tayari. Ubundi kijya kwica umuntu kimukuramo inkweto. Nta muntu ujya upfa yambaye inkweto. Nunakora accident ukabona wambaye inkweto uzavuga uti senge pfuye wana. Ntaho nkigiye. Peacemaker ntaho nkigiye kabisa. Hebe. Ibyo byarabaye. Ibyo byarabaye. Pantaro hano. Hari uri kumva indirimbo z'Abahinde uri kwibyinira hano. Wa mugore twabonye ukora mu ruganda nawe. Yishyiraho uturirimbo tw'Abahinde ngo yikunde indirimbo z'Abahinde. Tayari ya AC. Yamaze kujyamo amaraso mu bice byombi bine. Kumbe ipantaro do. Cyewe tukuniza kanibyiniro kahindi kabanzi kanabatamika nabakaraga. Cyewe fata dance wowe fata dance. Gusa kamera iri hano iri kuri codinga. Ni filime kamera iri hano iri kuri codinga. Hagiyemo Alam hano. Break time. Cyegiye cy'akaruhuko hano. Kobwa catabonye ipantaro. Tabonye ipantaro. Ipantaro iri kwibyinisha. Ipantaro yagize gutya kureba hano. Yarebye ikimaneke kiri hano. Ikimaneke kiri hano. Ipantaro ifite ubwenge we.
iyi pantaro ifite ubwenge. Ibaze ko hari abantu ndi kubona iyi pantaro irusha ubwenge. Useka bo nkuvuge cyamfushe. Maneke yagize gutya ikora mu maraso, yitera sidija mu gahanga, yitera sindiru mu gahanga. Bivuze ngo iyi pantaro ubundi ibi bintu bikorwa n'abahinda kenshi. Iyi pantaro kandi twabonye ikunda kubyina ibihinde. Yewe kobwa yaje hano. Mwibuka uyu mukobwa yari yahwereye agikanguka, yaje hano, yagarutse muri store, muri shop, muri showroom, aho bambikira ibimanike bereka abantu, ariko bagiye bakora maneke zinabyibushye zingana nka mikorojeni. Muzi ko abantu bose muzajya mudushuki ubu nkanjye muzi ingana ne ku buryo mukora maneke zingana kuri. Mukora maneke ndende, nkagiye mukora na maneke ngufi. Mwamubona njye na Kenisoro na Timitimini twahaha imyenda ireshye ingana niya DJ Pius koko. Kibabaje manika bari zimwe awe. Mukobwa yaje hano toye kamera abona ukuntu ibintu byose byagenze biramucanga, byaramucanze. Ari we wakora iki? Tubwizanye ukuri, si turi kuganira. Ari we wakora iki? Mumbe hano kobwa break time nicyo gihe cyo kuruka kugeza uriya mukobwa aruri mabyina akazi kigagahinde. Yaje hano muri break room yiwe, umuntu bafite icyumba agomba kuruhukiramo. We Kigali we, ntuzongere mwiyeme. Okay. You didn't kill me or anything. I need to watch this. Ukeneye kureba ibi ngibi. Jean amwereka ya video, kamera ya recording gato. Rebye ibintu byabaye, burya ipantaro yafashe umuntu ikamuniga. Yesu Kristo yari ikanze. Ipantaro yagubanyije ijosi. Yamugubanyije. Peyton Jules would have an hour, right? Yavuze ngo Peyton Jules asigaranye isaha imwe, sibyo? Uzi n'ikindi? Ngwino nkwereka iki? Ngwino tuve muri inzu bigishoboka. Ngwino tuve muri inzu bigishoboka. Lockdown activated. Ahitaje lockdown batarasoka. Inzugi zigiye kwifunga. Inzugi zigiye kwibana. Tayari inzugi zaribanye. Bivuze ngo nta ginzu bayivamo. Abari muri inzu bose bapfuye, icyonzi cyasigayemo nka babiri tu. Nimba atari naba babiri na wa musoro umwe. Inzu yikubise muri total lockdown. Ni filime witonze. Sinzi. Haya. This is Shruti, come in! This is Shruti, come in! Shruti n'umukobwa ibi 20. Shruti bimeze bite? Craig we yego. I'm at the back door. You? Genda ku rugi rw'inyuma uri he? Genda muri office yanjye. What? Iki? What is it? Spit it out. I don't know. Dutatane se sinzi mwana. Yatangiye kwibuka. Kobwa yatangiye kwibuka ukuntu ibintu byose byatangiriye mu kinga. Ubundi wasanga ari nayo wisha abantu. Ko yanyiginze ngo dusibanganye ibimenyetso. Nkabona nta kintu bimutwe, wasanga ari wisha abantu mwana. Hari ikindi gitekerezo ufite? Cy'ahantu tugiye kujya cyangwa? Sinzi. Iyi filime witonze gake bucica ubundi. Icyo cyiza cyane filime nuko kujya tuzisobanura undiscipline kameme. Ni twebwe mwana mwebwe bande? Shruti na Libi. Dufungurire mwana, dufungurire. Bafunguriye yarabyanze. I was wondering what happened. Kobwa nayo yinjira atabishaka. Kire ni igiki? They killed everyone in the store. Ikintu kisha abantu bose bari muri store ni igiki? I don't know what that was. Kire ntago nzi ngo ni igiki. Umenya turi kubona ibidahari mwana. Hallucination. Mass hallucination. Sikigari we. Libby, please don't touch Libby, that. ariko se mwana wikora. Ngwino hano urebe rata. Someone out there. Hari undi muntu uri hariya. Kuki? Hari undi muntu hari. Bona pube
puperi hari uri kwikurura ni kuri kamera. Puperi hari uri kwikurura. I'm not going anywhere. That Tujye kureba thing mwana. is still up. Reka nta hantu najya kiriya kintu kiracyari. Buriya rero abazungu sinzi ukuntu bateye. When you go out there and you're dead. Menye neza ko abantu bose bameze neza. Sohoka nyine upfe. Sohoka upfe. You were out there, Ariko n'ubundi wari uhari. and you're not dead. Kandi ntabwo wapfuye. Hari ubwo wapfuye. Kobwa asa n'abahindekazi. Reba hano. There. Reba hano. Iyi video ipantaro yigeze kumuza inyuma iraza irabyina ari kumva imiziki y'abahindi iranabyina ariko nta kintu yamutwaye. Nta kintu yamutwaye. You're singing Hamara India. Wari uri kuririmba ikiririmbo cye mu Buhinde muri Hamara, sibyo? Okay, so Okay. I like to listen to Bollywood music Nyine nkunda kumva indirimbo za Bollywood z'abahinde. once in a while. Is that a crime? None sibyo ni icyaha kandi kuba nikundira imiziki. Hakuno. Phone shooting. Ntiza telefone yawe Shruti. Your phone. Ntiza telefone yawe nkwereke Shruti, ntiza telefone yawe turebe. Ntiza nkwereke utuntu dukora. Tije telefone. Shize imiziki hano. Acuranga indirimbo y'igihinde. Reba hariya mwana. Hari wavuyeyo. Do! Ya pantaro yaje yambaye maneke. Yaje yambaye maneke zibyinisha maneke. Bivuze ngo ipantaro akunda igihinde, yumva igihinde. Kuko ahantu hose hari ijambo ry'igihinde. Iyi pantaro ihita ihakwamira. Ihita isitakinga. Ari kubirebera kuri kamera. Ari kuri kamu. Yewe. Yewe. Iza kuri kamera tuyisizeho na sindiru. It's a bindi. Iriya ni bindi we. Hear me. Bivuze ngo iri You kunywa. understand? Irumva iyi pantaro irumva. You can communicate with that thing. Ntago mwavugana n'icyo kintu mwana. Wapi? Tangira gukomanga aho bari. Ha! Kira gutya. Curanga mu kindi cyumba. Dore panado. Okay. Okay. So we know two things. Ubu tumaze kumenya ibintu bibiri. It loves Bollywood music. Ikunda ibiririmbo byo mu Buhinde. It has a bindi on its forehead. Kandi ifite na bindi mu gahanga iriya Sidija. Iri mu gahanga n'akana bahinde kazi bishyira mu gahanga. Speak Indian, right? Harya uvuga igihinde mwana cyangwa? There are over like 130 different languages. We hari indimi zisaga ibyitatu mu Buhinde. Urumva namenya ari uruhe rurimi ivuga. Basi vuga rumwe muri zo. Yeah. Okay. Hindi. Reka mvuga igihinde ntari bihinde. Cyangwa iki urudu. What? Reka tukibaze ngo irashaka ikiriyo pantaro ubundi. Obviously wants something. Byanze kunze hari ikintu iriyo pantaro ishaka. If give it Ushobora kukihereza. once, it'll stop. Ikarikiraho. Ikareka kwica abantu. Urebe. आप कौन? Yewe. आपको क्या चाहिए? Uyaje anavuga igihinde. Ipantaro iramureba ariko. Wait. Uretse Oh. igihe mwana. Ipantaro yaragira garuka. Yaragira garuka. Ivuye kuzana akaboko hano. Akaboko k'umuntu do. Hari umuntu yigeze guca akaganza kari. It's Hindi. Iri kwandika igihinde we. It's a Hindi. Ni igihinde. Yatangiye kwandika ngo Kerat. Kirat? Kerat. What's Kirat? Kerat ni Girl's biki? name. Ni izina ry'umukobwa. Ni izina ry'umukobwa nk'uko wakumva ngo Mukamana cyangwa ukumva ngo ibiki. Bivuze ngo ipantaro izi ubwenge. Sasa ipantaro ubundi biti. Me. Yaranditse ngo Kerat njyewe. Who's Kirat? Kerat ninde? How should I know? Nabibwirwa Look up n'iki? your employee records. Reba mu bakozi mwakoresheje. Employees. We don't Twe have nta bakozi tugira wana. Twese tugira abaye bakozi. lines of subcontractors. We Niba don't have... abantu babanyakiraka twe nta bakozi tugira ngo twakwandika Works. nta banyakiraka. Well- Baragukorera ukabishyura bagataha. Then how can you know if you're employing fair trade workers and that they aren't working in sweatshops? None se ni gute ko mwavuze ko mukoresha abakozi neza mukabishyura neza iyo mugiye No, but kubarangurira they're- gute mutaba is organic. mudafite liste y'abakozi batanakoresha ifumbire varuganda. Okay, see, Kigali that's just a line. What are you gonna... niko ibintu bimeze uzaba ubimenya nawe. Oya yawe yanaku. What we can do and what we do know is we Uzi can... ikintu tugiye gukora nonaha. Everything back about those genes, we know exactly which genetically... Nta kintu reka tutahinduye nako twaranabeshye. Ab'imbuto abifumbire What seed they've grown from. GMO. byose twarabikoresheje.
mukoresha ifumbire. You're using GMOs? Mukoresha ifumbire GMOs. You can make a pair of jeans for $5 and sell them for Gums organic n'ibice organic matters ibintu nk'ibyo. $150. None se ukeka ko ari gute barangura umuntu ku madolari 5 bakagurisha na kijana 50 bakagurisha ku 5? Kerat. Kerat. Kobwa yaje hano. Rongera arayihamagara. Tu. Iri kwandikisha urutoki rw'umuntu iri kurukuba cyane ku buryo rusigaho amaraso. Bikiyandika. Nanditse. Sasa uko yakanditse. Niba ukuntu filime yatangiye. Simubyibuka. Twatangiye ari umwana w'umukobwa ruri gusoroma ipamba. Yari ari hano. Maneke yatangiye kubatera inkuru. Yatangiye kubabwira story. Iri kwandika hakuno iri gushwaratura. Sinababwiye gutora ipamba. Amagambo sinababwiye ko nta filime mbi nzabazanye. Ibyo bintu mwarabyibagiye. Ikibazo namwe muri ifata mukageranya n'inzanga cyangwa inzavumba. Bari abana bagira bafashe ibyatsi ngo batayagwamo nibo mungereranya nabo. Ubonye ari utumaze iminsi tunjomba intoki. Ogaheza se wari umunsi umwe umukobwa yari avuye gutora ipamba. Aza hakuno. Senyi pamba mwibukangira ipamba ritunganyirizwa mu Buhinde. Imashini hano, imashini ifata igishura kiwe. Cyawe yaguye mu mashini sya. Imashini yaramuseye. Gasana. Hey! Imashini yakamuseye. Amaraso ye yagiye mu ipamba. Bivuze ngo iri pamba niryo bakoze miriya myenda. Yabateye story yose. Dead. Nuko yapfuye dead. Nuko yapfuye. How old were you when you died, Kira? Karen, upfa ufite imyaka ingahe? Tika kuno afite imyaka 13 yari akiri umwana muto cyane pe mu buryo bwose bushoboka. Yari afite imyaka 13 yari akiri umwana mutoya. Sasa kucyagaruka Called child labor for nothing, right? ibyo bintu nago babyita gukoresha abana batarageza imyaka harya manager we. Hold on now. The CCC has strict ethical standards as far as tugira amategeko tugenderaho. Said you can't trace back who works for you. Kandi warubwiye ngo ntabwo ujye ugira abakozi ahantu mubandika ngo ibiki byose. Siko mwari mumbi. You guys were supposed to be the good guys. Nari nzi ko muri abana beza. Sibyo. I came here to do good. Je naje hano ngo nkora ikintu cyiza. half price clothes. Tunakugabanyiriza imyenda shawe kwibaraguza gutyo. Tujye tuguhera ku giciro kimwe cya kabiri. Tugomba gufasha uyu mwana w'umukobwa. Kelan bagiye kumufasha. Kelat हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? Justice? Shaka iki? Justice? Shaka ubutabera. Munshakira ubutabera. Justice for Kelat. Munshakira ubutabera nimba atari ibyo ntibikunda. Hey! Ipantaro yabaye ipantaro. Kize gutya. Kandi mwibuke mu gitondo nibwo bagomba kuronshinga ipantaro nshyashya ku isoko bakayicuruza. Abantu bayagariye bayipostinze ahantu hose. Ipantaro yabaye ipantaro. Kumbe icyo batazi ipantaro. Ipantaro iri hano si ipantaro. Ni gaheza. Hey! Si ipantaro ni gaheza. Kerat, your story. Ese turamutse tubwiye isi yose inkuru yawe. Will you stop killing? Warekeraho kwica abantu cyangwa vuze mu cyongereza vuze ngo iki? Kerat nta nubwo yari yarize n'inkandagira bitabo. Nijay. Kya tum ye chahte ho? Baze ko nagize 13 mfite AE. Baza ngo mubiki. Cyawe kumbe cyacu ko ni Craig cyavayo wa extinguisher gitera Kerat gitera yamaneka ipantaro iticaho. Ipantaro yahise ivamo icaho kigwargiwe nari mufite. You just made her mad again. None urongera murakaje mumbabarire. Get the memo, or are we talking about a pair of killer pants here? Ese turi kuganira ku ipantaro iri kwica abantu hano cyangwa ipantaro yahise icaho. None niba ifite na gahunda yo kubizera ntibiba bigikunze.
You knew? If you hadn't hidden that girl's death and if you let iyo mutaza guhisha urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa call the police and they're all still ukareka tugahamagara polisi buriya abandi bari kuba bakiri bazima we ibyo babita God insubordination waba usuzuguye imana ikigoryi polisi tuyihamagara mu biki sakuza uko ushaka cyakazi nkavuye n'ubundi ndakwiruka birahagije namwe murekeraho mugabanya karindi n'akajagari ubundi mwakoze amapantaro angahe ya buriya bwoko 175 nizo pantaro twakoze kuki bivuze ngo ubwo hari amapantaro 175 ameze kuriya iki wasanga ari amapantaro yose nayo ameze nk'iyi nayo ari alive mana yanjye iratuze ipantaro iratuze gihita gikwepa kandi nicyo kiba kizambije ibintu dore ibibazo byabaye ibibazo rero dore ibibazo ngo birajya by'ibibazo mwana uzi ikindi tubanze tumenye neza ko izindi pantaro zo tari nzima umbedo hey indi pantaro nayo iramanutse zose bivuze ko izi pantaro uko ari 175 ni ipantaro nzima kandi zose zikeneye kunywa amaraso zose zinywa amaraso mana yanjye ubwo bivuze ngo uwajya kuyigura uwo ari we wese ipeyazi bagombaga kuronshinga mu gitondo bivuze ngo wajya kuyigura uwo ari we wese yakwisanga gusa ipantaro imeze uko heheyi kanicare mbasobanurire filime mwe muhumure izi minsi nshaka kubakaraga movie ukarya show bihoraho Bajano baje bakurikiye amaraso do kirano mu mapantaro ahantu amapantaro ari ipantaro indi ramanuka do cyewe amanuka indi pantaro bose babireba uze ngo uyu ni Kelati wa mwana w'umukobwa tuganiriye inkuru yiwe byamugendekeye amaraso yaguye mu ipamba doraho zarunze imirambo myinshi koko amaraso yaguye mu ipamba iryo pamba barikoramo zino pantaro bivuze ngo ari kubazironda urupfu rwe rwagiye gutyo gusa ntibigeze babaza ngo byagenze bite byarangiye uko nawe rero ari gushaka kwihoreraho hey kumuriro wakavudo mubonye ipantaro durebe filime do kumuriro wakagiye dore ipantaro do mana y'isi n'ijuru batarasokwera abakingiranye Craig bimeze bite natekerezaga nkeneye ko mu mperezi iyo kamera yafashe ibimenyetso byose umva ikigoryi ntabwo natuma iyo nkuru ijya hanze kandi ndaceka muri kunyuma wapi ntabwo byashoboka we na biriya bigoryi by'ibibosi byawe n'iki gikampani cya CCC murajya hasi ese Shruti sinari nzi kutabyitaho byose mwana ubwo wakaba byitaho urumva bimeze bite si wowe wavuze ngo uzakora ibintu byose kugira ngo buri kintu kibe kimeze neza muri iyi kampani ngo ntacyo utakora vuba cyane ruriya rugi rugiye kumeneka ubwo rero murahitamo mwebwe cyangwa kamera ni amahitamo yanyu suye inyuma ipantaro ziri kumena urugi umva do ni kamera washakaga kava yitore turebe icyo bizakumarira vayo yitore se basubiye inyuma uyaza gutora kamera hano Just give me the camera, we can all go home. Je mumereze kamera twese twitahire. Twigire nkaho ibi bitabaye wana byanarangiye. Nana bongeza umushahara rega njewe ndi umwana mwiza. Kigurya abantu bari gupfa ngo kirabongeza umushahara mujye munyumvira amayibobo. Cyaze sha. Bakire saba. Abakire nago muri abantu. Abakire muri kureba iyi filime mube mubizi ko ntavuga rumwe namwe.
impamvu ni umururumba n'ubukene babunzengurukamo. Ni ubukene n'umururumba babimvugisha. Craig Tushiruti gutya gufata kamera. Shiruti ngwino ariko gerage idagire Shiruti. Okay, Craig. Sawa. You win. Sawa uratsinze ntaribi. Turebe icyo bizakumarira. Sigiriya kamera ngagenda uje kuyifata. Genda uje kuyifata nyine. Kigabo cyawe cyamukubise umukasi mu mutima nimba ari umukasi. Nimba ari iki? Kigabo kiramwica ntago gishaka ko iribanga rya company rijya hanze. Kirashaka umwanya wo manager hasi hejuru. Ibaze kwica umuntu ngo kugira ngo ukunde we manager. Ibitambo bitangwa hano hanze. Aha. Kaboyo we yarambwiye ngo hari naho yagiye bamwaka ruswa ishingiye ku kiniki. Nawe se Kabo warabyeme cyane warabyanze ngo nge nzi kuvuga aho yankomeje. Ndeba iyo ndangare kumbi kurera nta kadirimo. Agiye usenga Imana ngo uturwe hasi wa mbobo we none ngo ntago cyane. Aha anisane filime to kigabo cyaciye umukobwa arakibona ipantaro irakurikira. Murayibonye? Kobwa yarabibonye. Cyawe kira kigabo kiramufata zana ibyo zana iyo kadi. Zana iyo karita iri amashusho. Ntago watwangiriza ipantaro yacu twari tugiye kuronshingerega wapi ntago byakunda nibivamo. Akuriya n'umwenda gusa mwana abantu bari uriya n'umwenda gusa. Reba reba n'umwenda utangiza ibidukikije ecosystem. Kera tuwe ubutabera rata. Hey tonje guhamagara ipantaro muvi bayise slacks. Slacks nimba bisobanuye iki simbizi. Cyaramunize cyaramujwigirije nimba apfuye nimba hwereye sinzi. Kumbi beredo ipantaro zaziye rimwe. Ha yavuze ati kera ati we ngwino ufata ubutabera ipantaro zaziye rimwe zigeze nko muri zingahe nka veni zizira rimwe ziza zerekeza imbere y'ikigabo. Zabonye nta keza k'iki kigabo n'ubundi nta keza kacyo byose kimwe kamwe mbaya zavuyeyo. Kigabo biragicanga cya Craig Bako panaro tabaki kiki ipantaro ihondagura umuntu n'izindi zose zivayo zimwirambika hejuru zimujya hejuru zimunywa amaraso to. Hey zamunyweye amaraso ntako zitagize. Zifiteho na S-mark. To zamunyweye amaraso zimuvanaho n'uruhudo hasigaye agahanga. Yewe jata we gahanga na jihiki to nuko zamusize zirangije jicaho kama komando. Kama komando. Umukobwa hano arabizi yiryamishije nawe ziramutse zimubonye icyonzi cyo zamusoroma mu magara. Iyanyuma icara yibona igenda n'agataye kameze nk'akimbwa yurira urugi. Yibonye ipantaro irenga umukobwa arakanguka. Undi zamuvanyeho uruhudo hasigaye utuntu tw'udufupa tw'inguruguru. Hasigaye umuntu umwe. Ishopu yari yuzuye abantu hasigayemo umuntu umwe. Filime
gake gake bucece mu gace. Ipantaro bakozemo akazi, iri pose ituje yicecekeye. Ipantaro icaho. Kobwa yageze gutya bigeze mu masaha ya mu gitondo, burimo buracya, sasa amazi kira saa 2. Sotsa atyo yirukanka, ari gusoka ipantaro ikakubona nawe. Sotsa atyo. Shano. Cana amatara. Bwakeye tayari. Hey! Umva urusaku rw'abantu baje kugura ipantaro sasa tayari. Mbundi filime, ubu filime nibwo itangiye kuryoha. Rebye ni ipantaro, arayireba. Areba ipantaro nabizi ko ari umuzimu wa kera turimo hano. Arayireba neza yitonze. Yayije imbere. Kerat. Imurya sinzi. Ndakwinginze ntubikore. Ntubikore ni wica abantu Kerat. Aba bantu nta kintu kibi bagukoreye Kerat we. Ndakwiyamye. We yanze kumwica yiza imbere. Kerat ntabwo uri kunyumva ariko. Ibi ntabwo ari byo Kerat we jya. Ibi ntabwo ari ubutabera uri gushaka. Tayari inzugi zirifungura, lockdown deactivated. Bivuze ngo abantu bari babizi ko ipantaro irajya ku isoko uyu munsi, bari bakoze payers 170. Dore ipantaro ngo zirahita zijya ku murongo neza. Uyaza gufunga hano atagira uwinjira ngo agure ipantaro Kerat yafunze. To ipantaro zihita zijyana ku murongo neza. Ku murongo neza zitonze ariko uriteguye cyangwa hakuno yaje gusunika hano ntabwo ashaka ko binjira ngo bazigure. Bamusunitse barya kubita umutwe hasi. Kubisa umutwe hasi kuri kwikaro kurameneka. Dore ipantaro do. Dore ipantaro do. Hey! Nyagasani. Dore ipantaro. Aba bari gusiganwa baza kugura ipantaro ntibazi ko ipantaro ishaka kubakoramo akazi. Umwana yaravuze ati gutya urupfu rwanjye rwagenda gutyo gusa nkeneye kwihorera nanjye mu buryo bwose. Do! Amaraso bivuze ngo ipantaro zabakozemo akazi abaje bizanye. Kakana k'imyaka 13 nakodo ka Kerat. Nyabarongo iri kwica uyizani yarangiza ikazi kanakora isuku. Sasa mbwira ukuntu wajya gusohana muri leta ngo ipantaro niyo yisha abantu. Umukobwa yararebye nakadara cyayifite mu ntoki. Iri bimenyetso byibura byagaragaza ko ipantaro atari ipantaro nziza. Baba ari n'abayirimbura bakayirimbura byibura. Barakwereka byageze kuri wa mbere w'ubusazi. Amaraso yamenetse ni menshi. Ipantaro nta kwitagize do. None irabiciye itiza no kuhatorosha neza yitonze bikanarangira. Abantu mugenda mubukira ibyo mutazi, mutegereze mu minsi iri imbere nzababwira iduka ricuruza ibyangwe abariho muzajya muhahira. Ahandi hose naho nzi. Filime yacu nuko igenze bahitaga nguki, bahitaga Slacks. Tuhure mu kanya muzikurikira. Banyitaga Heza, banyita Simba. Ciao bye bye. None reka mbereke filime tuzareba kuwa kabiri. Sibyo hitana nayibahereza mbatamosho n'ubundi byose ni kimwe. Namaze kumenya ko nta nzu nzatunga i Kigali. Wacu ni mu ijuru, niho gakondo, ni kuri gakondo ni mu ijuru. Ngo biranoroshye ngo tuzahasanga abagore b'amasugi b'amaso manini. Kandi mujye munashimira Kaboyi niho baba batayemo movie kugira ngo mwirire show. Kanone mbasigiremo filime tuzareba ko nakoreka nyibereke. Abantu bazaza kwa kabiri rero Kicukiro muri Antonove hariya live abari show. Ntahari Savimba bahari adahari, abandi baba bahari. Dore filime yo kwa kabiri tuzareba ngiyo. सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो. Sibyo kuwa kabiri hari na filime nshaka kubereka y'inyarwanda. दुश्मन वो होता है uzi umwanzi mubi ngo ninde? Wa wundi udatinya gupfa. ऐसा दुश्मन umwanzi utagira izina, umwanzi utagira isura, utagira n'ibimuranga. Ikintu cyonyine
ijari faya do ari ukwihorera karabaye. Iyi filime kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove urinde banyita Dum mama we do Mr. Kagame kuwa kabiri azaba ari nsobanuriye filime MC Galaxy, MC Naisi, dangerous weapon ever to be made. DJ Omari, DJ Kerry, turya show. Isigiye kubona intambara itigeze ibona faya isasu kirimbuzi nimba ari icyo mugikore nonaha Buja Entertainment. Iyo ugiye gufata umusazi turakenera abandi basazi babiri bamurenze. Dufite mutima wa gisirikare do mutwirinde ngo Akshay Kumar umwakiteri wa mbere uhenze ku isi kumukinisha muri filime yawe badero ko buriya n'utwara Tiger Shroff Experience or matured kone barwana ujye ukoresha experience n'ubukuru muze urashaje ndashaje ariko mfite imbaraga ndanarenze nanjye ndi fast and furious nanjye ndabangutse kandi ndihuze niki kintu uzi Akshay Kumar na Tiger Shroff filime kwa kabiri Captain Misha और Pam IT specialist और हमारी iyi misiyo ugiye kujyaho udajyana na Captain Misha umu IT watanje ni na maneko wacu पैकेज को ट्रैक कर लिया है twamaze gukurikirana igipfunyika twabonye ko kiri muri Vault iri mu Bwongereza babwinjira batyo kuki mutajya mugendera ku mategeko cyangwa ubwibone bwanjye burenze impano yanjye noneho impano yuriya rero yo irenze ubwibone bwe dore abana cyawe bahise ngo iki bademiya cotemiya ubundi iyi filime isohoka rimwe mu myaka amagana parika hakuno baramufata ubuhinde bwose bugiye kwirengera ingaruka kubera ibyo bankoreye nyagasani. Kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove murakeka muri intwari za nyazo mugerageze mu mpagarike iki kibuga gishobora kuba ari icyawe ariko natwe turi abakinnyi basaziye mu mukino turi abakinnyi basaziye mu mukino. Kuwa kabiri turya show Kicukiro muri Antonove MC Galaxy, MC Naisi, DJ Omari, DJ Kerry, Mr. Kagame hakuno King Panda tuzaba turya ifoto kuri red carpet. Ubuhinde burakarama umusirikare warakaye abameze nk'intare yarakaye hakuno araka ni kuwa kangahe kuwa kabiri ko agenda ahinduka mubi bikabarenze nyine umusirikare warakaye hakuno Tiger Shroff Hrithik Roshan sorry Tiger Shroff Akshay Kumar Bademian Chotemian turi inshuti zacu umwe muri twe yatanga ubuzima ku bwundi ariko kandi nanone umwe muri twe yakwambura undi ubuzima ubaye uzanye ubugoryi Tiger Shroff na Akshay Kumar basubiranyemo mwicare mugwe neza mwe kuwa kabiri duhure nje nzajya mbatamo show non stop.